Belgili tökme akınlar Kırgızdın kelечектүү mırzalары Abdukayım Aşımbayev жана İdris Айтыбаев turuşat. Biz bugün sözdü azırak kılıp göküröbüzde aytçı oydu, aytçı niyet tilekti uşu ır menen ata-babalarыбыз көөнөдөн beri gökürөгүндө сактап келген улуу салт насихаттар менен жеткирели деген ниет тилегибиз бар. Анда сөздү біз Абдукайым мырзадан баштасак, Абдукайым мырза Идрис айтып жатат, бир көйнөк мурда жырткан агам болот деп. Бул улуунун жолу улуу. Анда эли журтубуз менен бир саламдашып алсаң, андан кийин Идрис сен. Aytardan murdan avalına tuğandar amandaşıp toңaladı. Esterden murdan avalı tuğandar esendeşip toңalalın aytılıp kelgen avaltan akındardın jamağı. Jaratkan bergen ömürde bayandalıp gelişken bir gezde jakşılardın bayanı. Sultana jağan demilge götürüp bul jerge geldik tuğandar eki birdey jarçının bugün basılıp keldi kadama. Eң başkısı jaşodan elderdin esen amanı. Jaratkan bergen kadimke hasiyeti gülgünden silerge jarçının bolsun salam. Şeber gayrık жаңıratı çertkende komuz güylerin. Anteni jaratkan buyruk kılıptır men bugün jarkırak açık gündemün. Aytıp ötsem arman yok altınday sözdün türlerin. Kağıldım kalkım kavulal bugün jarçılardın tilegin. Yetkirgen beni karaŋar Sulaymanday çoң toğa bul degen jakşılık dep bilemen. Janımda turat jar salıbın İdris degen inimiz. Kağıldım kalkım bilesin inimiz emey kimimiz sahnaga çıkkanda sayrap turuçu dilimiz. Toluk tavırda yüreğimiz uşintip birimiz doy birimiz. El gönülün caninem ekrandan yazıp koy. Elikken tilden baltamsın İdris eline salam aytıp koy. Koyаңчının çeri жазылбайт, bul kuntu bürgüt salbasa. Akındın çeri жазылбайт, mınday dağırdap albasa. Akındıktan ne faydana, jüre versen be faydamın, tep koluna komuz karmasa. Hovaң alğanı bulut bergendin, atkanı bulut mergendin. Abdukayım ustattın canında çoğu bir bolup, bulbulu bolup jergemdin. Hurmat sıytolu salam dep, hamansın bıbarın argana kaşın ağırdap men geldim. Haylanamdı karasam, kuvanıp abdan baratam. Kuvanıp жүрgön el jüröt, karısı jaşı teң jüröt, sүйünüşüp janatan.
Өргü gülдөp turgan kez, güldür göngül burgan kez. Süyömün sistin ata dep kızlar gülün sungan kez. Özgöçöң uşul mayramda, kuvanıp gülüp sayranda. Oy gel gülöt bisti tangalıp balдар çıgıp geldi kaydanda. Eң sonun uşul mayramın, kapalık bolsa gödöndü, kuğula barın aydagın. Biriң tuğanın, çakırıp gelip üymölüp, taң atqınça tamaktı dayardap berip sümölüp. Norus degen mayramda kuvanıp birge kalabız. Buldağı sonun bir mayram, ıntımak menen ortada beken bolot arabız. Handa mayramdın bugün kaşından, efirden çıkıp kaşında. Taң atqıça gerek bir tokto boyubun salabız. Evet. Hoң Abdukayım ağamdan kelip akın artınan. Söz vermedin koştuva, hay toralak sıvay başkaga. Görüp barın turgulaganan ekrandan açkın oştuvun. Бәлі, кем бол боғылар. Құрмат телекөрушілер, мына біз бүгін шу Норуздың жыл ажырап, жыл жаңырған улуу күндүн жаңы башталыштын түнүндө сиздерге ушул актаңдай эки акыныбыздын күбөнөрбөс сөз берметтерин жеткирүүнү ниеттилик кылып жатабыз. Албетте, Кудай буйруса, биздин алдыда дагы далай айтылчу сөздөрүбүз бар. Эми бул күн ынтымактын, биримдиктин, жакшы ниеттиликтин майрамы. Бул күн элибизге ушу алдыда болчу жаңырган жылыбыз, жакшы күндөрүбүз бир жакшылык менен башталсын деген ата-апалардын улуу үмүтүнүн түнү десек жаңылышпайбыз. Өкөңүздөр азыр бир алым сабак кылып, бираз эл достугу, эл биримдиги, элдин көкүрөгүндө сакталган улуу чындыктар жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Кимиңиздер баштайсыздар? Naurus dep bul sözüň farstardın oşol söz ele. Hemne degen maninin aytıp jatat özele. Çındığında bul mayram teңelbeyt başka gem bolut. Oylanıp bunu karasan gün menen tünüň teң bolut. Ova, mınday günüň jok bolut. Norustu koyup şıltı olup, uluttun bari bul günü birbirine dost bolut. Handana ajagan biske gep aytdı, komuzun gülü ve köngür alım sava kaldı dan aytıp ötçü dep aytdı. Ova kalp bolsoň anı nege aytdı. Handan aldı adam taştayla, hoy Abdukayım bayıkım, komuzunuz karmanız alım savak baştaylı. Yebeli. Hoy el görüp bizke taң kalsın, ekölöşü hazır biz mayramdı süröttü vırdap taştaylı. Kadırlap ayt degen emine sultan ağam, can ağam kaşımda bugün kalkımda. Körüp bizdi turgula kalın jurtum barsın bu. Sultan ağam çakırıp bugün zatap geldik jalpımda. Mayram günün anda biz kuvanıp birge jürölü. En başkısı tilegim Allah'dan sorayım bir gana. Oşol ala aman bolsun argaçan ala toň eldin tünögü. Yebeli. Soluvasın enenin nurlu bolgon gülöňü. Opolto kırgız jurtundan gar bir jandın argaçan orvas eken jürögü. Hemen Norus degen kanday gün süröttü vandı aytalı.
Nooruzdu bilgen halkımdın Idırıs bugün жоқ bolsa gerek armanı. O gözlerin jaynay düşöttü barganda dasturkun jaynap salgаны. Kökmök bolup karaçıp göktөндүн geldi karana. Selkinçek oynap çıgışat Kırgızstan uul baldары. Oşol çekeldek atat bilesin jaştardın çavarmandары. Kırgız үйün salışıp oymosun koşu sayışat. Ben bilem oşol İdris ilgerten Kırgız elinde kız gelindir karaça. Oşol gilendi tokup jarışat. Jigitten kalbay kızları kız kumaydı vattarın gülünü alga çabışat. Evet. Kağıldım Kırgız elinden göktüm jazmında gelgende. Bayağı çanaş kakımıza çıtat. Hoy kımızın içken gezinde de gözüngdü jumup açışat. Oşol bayağı Kırgızdın ulun utamağı. Jarışıp anan kız gelin jarmasın birday salışat. Haytır kuvanıp gülüp turganda kaygısın unut basışat. Tentektik kılıp baldarı tektirge kunan çavuşat. Oy jaş baldarın jarışıp kunanın jaydap minip alışat. Oşol sen aytkan çunak baldarım çuuktu minip jarışat. Hemen oşondoy gündü timele bilbegen mında gimele. Kadırman kalkım karaça. Ulu gündü belgilep ulu Kırgızdın bir ele. Noorustay sonun mayramdın eköbü sagınıpbız çinele. Andan arın ulantı İdris dağın ayta verçe bir deme. Anda sümölöktü süröttüp komuska salıp körölü. Ulluktuk dağın deşet koz jaravay bılçındap belege. Kovan öndürüp oşol buğdaydı su menen koyup saklaşat. Ben bilgenden karaçı çet eldikler dağım sızıptır sümölöktü mıktapdan taşat. Oy sümölöktü jedim dep sonun eken dedim de bir jegen adam min günün unutmay aytıp maktaşat. Jaralgan altın ömrüden İdris sümölöktü jebegen. Al degen çındava taşat. Oy sümölök kılgan jerlergen üymölö veldir basçele. Aksakal kempir çaldarı tegerekte olturup canından ırda bizdeyler eki birday jarçele. Yebir tentek baldarın çakaga süzüp sümölö görsötpöy alıp kaççele. Biz görüp kaldık İdris bala gezden karaça. Kada saltın Kırgız'ın kağıldım Kırgız elinde. Görüp kaldık jakşele. Hayrıkçan erte tangdan eneler, erte tangdan atalar, üymölöp alıp kayrelen akbata menen aşçele. Hazır kaşımda turgan kalın el sümölöktü doy barısa. Oşol ortada gölüp jatkana. Eger çakırıp kalsan İdris barıp gelsen jakşele. Evet. Hoy toktot kula degen sep yemi gülüp jatkanda agamdın o eki kolu jelkege asılıp kaldın astele. Men ekөңөрдө айлы түндөгү ак чөлмөккө өтүп кетесиңер деп чачып турбайбы? Эми мына ушул мунун баардыгы ынтымакчылык менен, ынтымакчылыктын берекеси, ынтымакчылыктын өзөгү катары болот. Мындай жакшы нерселердин баардыгы сүмөлөктөгү тынчтык заманыбызда, ынтымакчылык заманыбызда элибиздин токчулугун, берекесин даңазалай турган берекебиз төгүлгөн мезгил мына бүгүнкү күндө ар бир айылда, ар бир үйдө болуп жаткан учур. Мына ушул учур
ар бирибизге кут кылсын дейли, ар бирибизге насип кылсын дейли, ар бирибиздин үйүбүздө жакшылык болсун дейли. Эми атадан балага калган адеп маселеси жөнүндө бир эки алым сабак кылсаңыздар. Байқап тұрмын жанағаңа бал рахмат барына. Жар салып тұрат балдар деп бүгін разышылық білдірем жашыменен қарыға. Көрсе жаратқан ушул өмірді жақшылық бар тұрбайлық ошол жақшылықтың артында. Анан сақталып келген адеппер Алатау Кыргыз халқында. Эң адеп деген эминең а дегенде саламды. Айтып чыксаң алдыңдан ошол Алатау Кыргыз салтыда. Жаш кезден өссөң кадимден сылык болуп туугандар. Бул деген кан экен Кыргыз халкында. Адеп ыйман кадимке элде айтылат жанагам жакшы болсоң өсөсүн, жаман болсоң көрөсүн. Кетик болсоң өсөсүн, тентек болсоң өлөсүн. Жакшылык деген өзүнчөң адеп ыйман карашың айтылып келген улуудан. Мындай салты кадимкин аталар сактап келиптир. Ак элечек кийинген апалар сактап келиптир. Уулдарым урмат көрүсө деп уул кыздарына дой бериптир. Адептак деген караңыз жанагам мына байкадым кылымдан мына бери жака кылымган өтүп келиптир. Жакшылык деген ушундай. Ең башкысы карачык меймандос Кыргыз элинде. Ошол коногу келсе сыйлаган коногун такыр кыйбаган. Бир киши келсе меймандап ошол айылын бүтүн жыйнаган. Жат элден келсе сыйлаган. Ошол жаттыдан эч бир кыйбаган айланам Кыргыз халкынан. Салтын сактап келаткан ошол салтыңдан Кыргыз айланам. Ушунча доорду кечирген ey, ушундай наркыңдан Кыргыз айланам. Адептүү болсоң башыңан, элимди сыйла жашыңан. Эмгегиң менен эрикпе, эртең эл кубансын жанагы берип жаткан ашыңан. Илгериң интернет деген жок кестең, адамдар ыйманына ток кесте. Үйүнө барып жыйналчу, улуудай качан болом деп артынан жүрүп жаш балдар суктанып эле жаткандар кара жаны кыйналчу. Атабыз азыр келет деп, омин деп бискен ак бата бисмилла деп берет деп. Дасторконун четинде жаш балдар турган элестеп. Аталары келгече тамактарын баштабай, жалкоолугун таштабай. Ой, жалкоолукка баштабай, урматтап сыйлап күтүшкөн. Кечиксе даң атасы келери сабырынан бүтүшкөн. Ошентип жүрүп сый урмат адептүү жолго түшүшкөн. Аталары келгенде баштагыла балам деп уруксатын бергенде. Адептүү болуп балдары дасторкондун четинден. Ошондой берген тарбия бүгүн кетпей жүрөт эсимен. Урматтап сыйлап устазды,
үмітім балдар ақтаған, мұғалімге керекпін 3 қадам жақын баспаған, ошондой урмат сый менен мұғалімді қолдаған, жақындасам 3 қадам көлөкөсүн керекпи тебелеп алам деп ойлогон, ошончолук сый урмат жаштардан анда болчу эле, ар бир айткан кылганы купулуңа толчу эле. Айрыкчаң коомдугуна чыкканда, карынын үнүн укканда, жаш балдар көңүл бурчу эле, келиңиз атам апам деп көңүлүн анда бурчу эле, заматта келип ордунан бошотуп орун турчу эле. Ошондой болгон жаш балдар эң эскиден келдиң өтүшкөн, азыр алар алып ак бата бүгүн кыйла жерген өсүшкөн. Ананда коомдук жайда жүргөндөн адашып жолдо жүрбөгөн, адепсиз ойлойт мени деп ашыкча каткырып балдар күлбөгөн. Ошондой болгон тарбия керекпи таба албайсың дүйнөдөн. Азыр заман деген өзгөрдүң, өзгөргөнүң көз көрдүң, ошол жактан аз мынчаң айтып өтөм сөздөрдү. Азыркы кээ бир жаш балдар телефонго алаксып кыйын болуп жаткандар. Ой, атасын делең угушпайт, апасын делең угушпайт, колунда турган жанагың айфонун алып улуктайт. Ой, сүйлөсөм кетет тарынып, түйүнс кайгы муңга малынып, ойлонуп кебир улуулар балдарынан унчугушпайт. Анандагы келери качынып алып өлгөн бар, тийишип алып жаманга кашынып алып өлгөн бар. Эки сөздү көтөрбөй, жеңил ойлоп өмүрдү асынып алып өлгөн бар. Ошондуктан келгиле, акынга көңүл бергиле, адептүү болсоң башынан, бакыт кетпей жашыңган, билимдүү болуп жүрөсүң, Кудай берген өмүрдө арманды салбай көңүлгө, бактылуу өмүр сүрөсүң, сүйүүдөн куруп салтанат тактылуу өмүр сүрөсүң. Жаман жолго адашып баспай турган болосуң, эл үмүтүн өзгөчө актай турган болосуң. Акыныңа кошулуп калың эл тыңдап отуруп, өзгөчө адептүү балаң экен деп мактай турган болосуң. Негизгисин айтарым, сөзүңдү барың байкагын, адептүү болсуң башыңан, ак батаң алып элинде не койчу бөксөрбөйсүң толосуң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына мен азыр эки элибиздин келечектүү актаңдай акындарынын ортосунда турганыма мен өзүм дагы сыймыктанып турганым үчүн. Ал эми биз болсо ушул кадимки Сулайман тоонун борундагы Үңкүр музейдин ичинде турабыз. Бул үчүн биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Сулайман тоо музей комплексинин жетекчилигине, бул жерде иштеген кызматкерлерге жалпы эле ушул жерди бүгүн жаркыратып кармап турган замандаштарыбызга ыраазычылык билдире кетмекчибиз. Себеби элди токтотуп коюп бизге ушунчалык шарт мүмкүнчүлүктү түзүп берип олтурушат. Эми биз Үңкүр музейдин ичинде тургандан кийин экөөңүздөр тең көкүрөгүңүздөрдө чагылгандай сөз тапкан мырзалардын катарында жүргөн инсандарсыздар. Мына бул мүмкүнчүлүккө таптакыр моюн сунбаган тамчы ташты тешет деген сөз бар. Операторлорубуз, режиссерлорубуз көрсөтүп коер, балки мына ушул табияттан түшүп жаткан суу, тамчы, тамчы туурасында алым сабак кылып элге бир аз сөз кылып берсеңиздер. Suhbat kılıp turusuz canağam ey, bugün Sulaymandın töründe. Allah'dan eken çoğun buyruk karap turup, canağam alıp durumun göngülge. Oy hasiyetin karanız, bul toğunun özü baykasam çokusu kaysılca jetteken.
Тоборунан тамчылап мол суулар жанагам кайсыл жактан келди экен. Аң Алла Таалам кудурет адамзат үчүн караңчы бир сыр барган ичинде мындайды кантип берди экен. Суу деген болот суп-суюгой, ушундай улуу бир тоону кантип эле тештеген. Тамчылап мынтип жаткан су, топ жыйынга жаккан су. Кылымдан кылым карытып табиятты баккан су. Акын дүнүнүн угам деп ким билет атайлап келип жаткан су. Су деген өмүр булагы, бул бергени болот бу дагы, келгени болот бу дагы. Ой ичкенде мукум кандырган, су деген ушул су экен, эчен деген жан курман. Тамчылап тоону тешеткен, су деген ушул суп-суюк, ой азыгы болот дешеткен. Эгерде тамчылап турса бул тамчы, катуу болгон таш менен фундаментти тешеткен. Анда тамчыдай болуп бир иште зерикпестен баштасаң, ай алдыга кадам таштасаң, соңуна адам чыгат кен. Тамчыдай болуп тамчылап жоону да бир күн жыгат кен. Мунун айткан себебин ачыгын айтып беремин. Азыр айткан кептерим эфирден кимге жетти экен. Тамчылап туруп те тамчы көрдүңбү, алсыз болуп турса да тетиги темирди кантип тештеген. Айтор эскиден ошол аталар, Сулайман тоосуң ушундай, ордолуу оштун жеринде орун алган борбордон биргөлүп биргерип кеткен ар бир жан. Келгиси келет керекпиң Англия, Париж, Лондондон. Тарыхчылар эскиден ойлонуп алып калышкан, ой кантип ташты тешти деп өздөрү таң калышкан. Айтор Кудайдын берген нематы, эч кандай жолун тоса албайт. Эченде вакын чыкса да сүрөттөп сууну кошо албайт. Эскиден ушул аккан суу, кыйла жоону баскан суу, эскиден ушул аскан суу, жан дүйнөгө жаккан суу, жетим менен жесирде тойгозуп алып баккан суу, түгөнбөгөн ырымда төгүлүп жаткан дастан суу. Жер астынан өзгөчө булак болуп жарган суу, бара турган жерине токтобостон барган суу, тосуп алдан койсоң да ашып алып өткөн суу. Ой мага жакты бул суу деп эчендеп адам өпкөн суу. Ой жан дүйнөңдү ток кылып, күйүтүңдү жок кылып, көңүлүңө жаккан суу. Адамзатка кошулуп, айбанат менен табият бүт ааламды баккан суу. Чет өлкөгө барсаңар, эфирден көңүл салсаңар, Африка менен Сомали, Танзания деген жер, ошондой болгон жерлерде, суу жетпеген элдерде кадыр баркын билишпейт. Кээ бир көрбөгөн жанга сүйлөсөң айткан кепке киришпейт. Анда кадырын суунун билеле, урматтап сыйлап жүрөлө. Ой таштандыгага таштабай, суунун дагы туугандар булган басым мүрөгө. Айтыр сууган адам жетсин да, жетпей калып адамдын чиркин оорубасын жүрөгү. Бәле, кем болбогула. Эми бул тамчы жөнүндө айтып жатканым бизге жеткен, балким андан мурдагы ата-бабаларыбыз күндөп түндөп айлап жылдап айткандыр суунун кадырын.
Жеңі жоқ атабыз менен барып атабыздың суу жөнүндө айткандыгы эмне деген керемет. Туурабы? Мына экөөңөр тең ошо улуулардын жолун улап келген жигиттерсиңер. Тамчыдай болгон тазалык, тамчыдай болгон күч, тамчыдай болгон күч кудурет биздин бүгүнкү күндөгү элибизде, журтубузда ошол көкүрөгүндө айланып турсун деген ойду мен кошумчалай кетким келет. Үнүңөр кардыкпасын. Эми өкөңөр азыр бир 6 саптан кайрып бүгүнкү замандаштарыбыздын ыйманы туурасында бир аз сөз кылсаңар. Görktü olup turbaybına, gölöködü gövösse görktü ten çeterek çınarı. Ar bir jandın jalp elgen anıktanat eken kızmatı. Iktı jolga varasın, oşol ıktıyar menen köp kılsan. Oşol er azamattın karaçı jalpın elge kılganı. Allah'dan sorayım canağın her birinde bolsun deyim. Oşol Allah vergen imanı. Жашоонун негиз маңызын түшүндүргөн ыйман бул. Харам иштен жолдордон ар качан да тыйган бул. Ыймандуу болуп жүргөнгө башына бакыт жыйган бул. Ханда жашайын десең кыйлага жетимдин башын кыйнабаң, өтүп кеткен иш үчүн өзөгүң өртөп ыйлаба. Handan ыймандан айткын дегенде айта бериң айбай кем гана сөздөрүңдү жыйнабаң. Аңырасын айттың жаненім ырма ыймандан бүгін ырдайла. Ыйман деген чоң сабак бүгін кызытып кенен ырдайлы. Ыйман деген өзү бул адамдын жүрөгүнөн да чыгары. Ыйманды болсо жан кишиң ыраазы кылат кыйланы. Ыйман менен келатат ала тоо кыргыз жеринде. Ошол жакшылыктындай жыргалы. Ырксыз болуп жүрбөйбү канчалар, ошол ыймандан кетип ырга Ыймандуу адам Аллага ишенет экен биринчи. 5 убакыт намазын аткарат экен кийинки. Хорозо менен зекетин бир алганын билеле. Жараткандын айтканына кел алганын билеле. Кулдугун уруп Кудайга жайнамаста баштары. Ыймандуу адам ушундай Кудайга уруп кулдугун тахажжутта токтобой көзүндө жашын жаштады. Ыймандуу адам ушундай арамды барып тиктебейт. Ыймандуу болгон адамдар арамдан тамак тиштебейт. Ыймансыз болгон адамдын ойлонуп калам айванча меси дагы иштебейт. Imanın saktap bir gezde men barıp atamdı baraqtap bir gezden okup gördelem göngülündü böldelem. 124 binden paygambarlar var ötken akırından Absalım Abdurrasul dag ötken tacısı var başında Tak Sulayman Han ötken. Imanın saktap bir gezde 133 binden oğliyaları dag ötken Omar Osman Çariyar Abu Bakir al ötken. Hasan Hüseyin atalganı yoşolegiz bir deyip al ötken. Ыймандуу
болгон теманы бүгүн айтпашка кандай айлам бар. Айтайынчың анткени Кудайым берген аргам бар. Ыйманды бискен үйрөтүп, эскиден такыр унутпайм, көрсөң өткөн экен пайгамбар. Эгерден элчи болбосоң адашып кайда жүрмөкпүз. Эгерден элчи болбосо кайгы муң азап сүрмөкпүз. Кудайга айтам миң шүгүр, салават болсун түгөнбөй, бүгүн пайгамбарга үммөтпүз. Келечек буын балдар бары биз айткандың укса экен. Тентектик кылбай аларың телеге көңүл буруса экен. Ыгына келем айтка айтарым, ey султан агам жан агам, алардын ыйманын чындап берсе экен. Siz aytkanга момин деп жаныңда коштоп турайын. Эфирде менде кайрылып элиме көңүл бурайын. Ала толу мекендин ыйманы менен эсендеп сактасын өзү Кудайым. Алемиң ыйманду берсең тарбия, андан айткан бир кебим эстегин. Уулуңа чекпе дедиңбиң, өзүңдө чылым чекпегин. Тарбия берип балаңаң эртеңки күнүң тиктегин. Арамдың ичпе дедиңбиң, өзүңдөн арак ичпегин. Эгерден ошонун айтканымды кыла алсаң, акындарга тил алсаң, ыйманды болот балдарың, Кудайдан тилеп алганың. О дүйнөң өткөн кезиңде ак бата кылып турушат, кабырда болбой тарманың. Hovang ırda desen ırdabay, getip kalsan tыңдабай. Akındıktan payda yok, canına jakın geldin da, anan jardamın berбей кет алсаң, jakındıktan payda yok. Kılam ele kılam dep, бүт бардығын жыгам деп, айтып өтсөң пеле, оозуңдан чыккан шартелең ураныңдан пайда жок. Чаң басып жатсаң үйүңдө, ачылбаса бир жолу Кураныңдан пайда жок. Кудай берген дөөлөттү жетим менен жесирге башынан сылап бербесең, кыйын күндө келбесең, байлык менен чиновник кадырыңдан пайда жок. Кудайга эгер жакпаса, жер астында казылган чиркин кабырыңдан пайда жок. Barakelde caninim, uymandan bütkön ırıska, jalpın eldin aralap cana versin çırağı. Ulu günde muşintip uşuğa topu kılalı. Uymandı degen uymandı, buyursa gösteybesin kalkında göveyip kaldı siyaga. Uymandı dangta vırırdıp jalpı kırgız yurtundan. Uşuntip daymırdata bir gen jüröldü. Bәлі кен болмоғлы. Мұна Алла Таалам насип кылган екен. Идрис бұл 20-25 жылдан бері ешігі ашылбай тұрған Өзбекстанды аралап, Қырғыздың улуу достугун, Өзбектин улуу достугун, эки элдин бири-бирин сагынгандыгынын өзөгүн бир бекемдеп ширештирип келген учуру болду. Мына ушул биздин Кыргыз, Өзбек, Тажик жана башка ушу жалпы бүгүнкү күндө Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт дейт. Кыргызстанды үйүбүз деп, Кыргызстанды мекенибиз деп жүргөн биздин замандаштарыбызга айтчу сөздөрүңөр бир 2 саптан кайрып, кыска кайрып ушул жөнүндө айтып өтсөңүздөр. Yaraşat eken jergemden jelbirep tursan Idırıs dostluktun ulu bayrağı. Huluttaranda dost bolsun geptirdiň aytpay gaýdagy. Bir gezde sayız elelek 15 ölkö birikken, o yanda bir göngül jaydary.
Uluttun bolboy jamanın uşuğan akın işenip koldorum beken bayladı. Koldurum beken baylasa alardın güldey teken aymağı. Dostluk üçün ek akın azır sözdürdün terip kaymağı. Dostluktun ulu karaçı bugün gelen açılıp jatkan gezegen canında çındap cancağı. 80'den aşık ulut par Kırgızstanda yaşagan. Dostluktu dаңtap argaçan sende jigitler arınagan. Oy dostluğun ula bul günde baldarın artta kalbagan. Dostluk desen ırırdap menemleden çarçanam. Handa bir nersenin aytayın özümdü koştup turunuz. Kağınayın caninim Sultan ağam ayt okşoy kuremez eken ucunuz. Ötkündün Özbekistan yerinde büt firganan elinden kulovun salaldım. Yeleri Kırgızistan'dan andan emnelerden ayt aldın. Oy Özbek menen Kırgızdım bayke dostluğun görüp çayıp aldım. Kalay kalktın içinen caninin kanti bir anda var aldın. Oy Kırgızça çıgıp onum artından Özbekçe ünüm taraldım. Görse Sultan ağam aytkanday bugün ovada turat karaçın orudolun ova salganın. Dostlukka çoğun bir türtküda bugün akın bir bolup kalganım. Oşol akındık ulu daramet sen degen ek өлkөнүн ortada çegaranı doy açkanın. Sebepçi bolsak albatta kuvanabız bul işke. 15 өлkө var eleng aylanada caninim. Uşunday dostluktun götörüp ulu bayrağın kirişeli doy bütişke. Heko üstün aytkandın bütelim bugün bilise. Jaman bolboy canağın bulcağına baykasam oşol jetekçileri de girişse. Karaşıp durup gösmenen, atkarıp durup sösmenen, ayağına çıgışsa. Jaman bolboy tele canenim kim oşol karaçı Kırgızga hizmet kılışsa. Oy Kırgız Özbek dost bolup canında başka lut karap turursa. Belgilengen plandın oşol ayağına çeyin çıgışsa. Kazak Özbek dunganım, katarlaşıp turganım, alarda Kudayım bergen tuğanım. Söz yok eken caninim buyursa dostlukta joldun ularım. Eskiden kotormoçusuz birbirin düşünüp televistan okşoğun. Egemen doğru gelgençe mundaylar takır bolboğun. Sazdaga başın koygonu bistin dini bistan okşoğun. Sende jarçılar var aytsın dep bunda işte karaçı Kuday taalam joldoğun. Has kelgençe ayrıkça bazarыбыз okşoğun. Çirkin ölgöndö çoğu gömülgön mazarыбыз okşoğun. Tuğra aytasın caninim op okşoşacaklar en köpte menden koşol jagınadın oydanım. Жақшылық жақтан жарышып уда болып қалғанбыз. Қыз беріп келін алышып чиркин құда болып қалғанбыз. Kuday nasip buyursa
O matı cansağı jaratkan salarımız karaşın ır bolsun oşol ortada. Çındıktın aytı bizçilep başkalarından tök albaydı. Kim emne kılsa kılsın da koy uluttardın dostluğun hiç kaysı jaman böl albaydı. Handa bir bolup birge jürölü, uluttaranda dost bolup baktuluğun ömür sürölü. Handan efirden tıngdap turgandın, ek akınga köngül burgandın. Kalarım o sol Kudaydan jirgin orvasın jürögün. Dostluktun alıp bayrağının ortada birge boladı. Dostluğun dang tavırdagan akındarıdın argaçan. Oşol ulana versin ırları. Anan dostluktun karma bayrağın Kırgızda köve versin konağa. Jaratkan bergen ömürde dostlar menen bir bolup kılayım jaşodun esen bolup. Oşol jelbirep dursun asmanda tuğumdun barkın bilele. Tamçılap mıntip jatkanda da suğumdun barkın bilele. Eң Alatoğlu jaynagan mekendin barkın bilele. Çındıktın aytı vırdaganda çeçendin barkın bilele. Halpar uçun uşunday ağamdın barkın bilele. Kuday süygön özgöçön adamdın barkın bilele. Canında jakın turalgan kıynalsan göngül buralgan dosungdun barkın bilele. Kılımdan kılım karıtkan orun bir algan tarıktan. Usul jerde baskandır eçende veski danışman. Oşol oşungdun barkın bilele. Haytor çındıktın aytı vermenen dostoşup jürsün elim dep mıntibek akınırdap tiledin. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз менен бүгүн Сулайман тоодогу сухбатта өзүңүздөргө таанымал, белгилүү өз уулуңуздар Абдыкайым Ашымбаев менен жана Идрис Айтыбаев болуп жатат. Биз дагы мына көрсөтүүбүз соңуна чыгып баратат. Эми бир кыска кайрып, Идрис мырза, сиздин ушул Перикананын ичиндеги 3 чоң областта өзбек туугандарды тике тургузуп, жаңыртып, оон салганыңыз, төгү ырдаганыңыз, айткан санат насыяттарларыңыздын бардыгы бүгүнкү күндө чоң дүң болуп жаткандыгын жогоруда айттык. Эми ошолго дагы бир жолу элибиз ынаныш үчүн ошол жердеги окуяны бир 1-2 мүнөт кайрып берсеңиз. Tiyatr birge çoğulup, önörmenen özgöçün ülkövüskö taraldık. Özbekistan jerine, büt Ferganan eline kıdırıp bir gün baraldık. Kuvatta velim turganda gülüp gomuz salaldık. Özbekçe da bilettep, gimantip aytıp girettep, vandizanga taraldık. Men kuvattap kolun çapkanda, urmattap sıylap kaşıma kolun sunup baskanda, oy tizelep başım çöktümden urmattadım sıyladım. Kuday vergen önürdün anda tök bölü vırdap kıyvadım. Oy görgün geste birinci sağınganın gördümden eldin gözümde yaşım kıyvadım. Biz barganda çinelen urmatta veli sıyladı. Biz menen çoğu koşulup adam emez asmanda bulutlar koşun ıyladı.
Hayrıkçan Andijan'dın cerinde, Andijan'dın elinde, 20-30 minut ırdaganda geminde, efirden turup gördüңөр, YouTube'tan göngül böldüңөр, urmat sıyıganday dep, aytkanına göndüңөр, Andijan'dın elderin, madaniyattan özgöçö, jasagan menin emgegim, urmattap sıyla bağlaştı, geterim de gelgin dep, kayra gelerim de kalaştı. Al жерden ırdap kep ayttım, bilesiz menen ayttım. Özbek Kırgız aralaş başkelden salam ap geldim. Aygül gülüngö salgan kıyla turist öt algan Batkenden salam ap geldim. Kılımdan kılım karıtkan eçendep çıkkan danışman Akbura susun ağılgan oşungdan salam ap geldim. Tiyaktan kuda canыңda dosungdan salam ap geldim. Oy alması bışıp jaralgan almavak salam jiberdi. Canыңda turup turalgan jallavat salam jiberdi. Kurama jıyıp jurt kılgan kulalı tap kuş kılgan Talastan manastan salam ap geldim. Gümbözü çoğu gömülgön ötsö da bugün ömürdön Talastan salam ap geldim. Alatolu bulmeken üyümdön salam ap geldim. Borborum Bişkek atalgan çüyümdön salam ap geldim. Anandagın aytarım üyümdün için şangılgan ümüttün otun jandırgan Atenede vaksakal karımdan salam ap geldim. Akkarı takır getpegen bürküttan uçup jetpegen narından salam ap geldim. Alatolu bulmeken törümdön salam ap geldim. Jer bermetin atalgan çirkin ısı kölümdön salam ap geldim. O şentip aytıp salam dep ayılın aytıp jiberdim. Andan ayılın atın ukkandar, aytkan gebin tutkandar. Canıma gelip jakındap kolun sunup sıyladı. Birinem gelip canıma men jasagan ayıldın ırdadım. Uğlun ırdadın dep gözündö jaşın tıybadı. Canıma gelip kucaktap betimden öp ıyladı. Çında bile kalın el sagınıp abdan kalıp bez. Jaksele boldu barыбыз kaŋoň önür menen barıpbız. Andan ayın ayın çoңdurum azırkın aytkan gebinde birin kalbay koldokun. Baştagan işti söz menen soňuna çeyin iş menen çıgargından oňdogun. Egerde tamoşyanın açsaňar mından da bekem bolot arabız. Açpasaňar janağı sagınıştan ıylagan közünün tökkön jaştardın çirkin uvalına kalabız. Handa jetekçiler başçılar, jakşılıka jarçılar, kılganınan rahmat, kalın eldin dostuğun aldı göstöy, bul günü jılganınan rahmat. Atambayev Almasbek, Miramanoviç Şavkatbek, iki ülkünün başçısı, jakşılıka jarçısı, birine biri dost boldu, sebepçi boldun acı olur, oşol sebep Fergan ağamın tıvakındarı toptoldu. Handa başçı bolgun başımda jetekçilerge rahmat, birbirine dost bolup getpegilen ıraktap, sözümdün azır silergen ayçı bolsam rastap, akiyandın arjagın Amerikan Evropa 5 minut meyli gütsünçö, oy kaçan gelem dostmun dep artabıstan түссүнчө. Kaygımın bul elde jok kılalı meylebe Evropa menen emes birinci bir duval goňşuň ülköňdü dost kılalı meylebe Güýütüň eldin gödöndü basılıp ketsin ilayım Kuda dostları birbirine gelgin dep çakırıp ketsin ilayım Hey göwötbösten ortada zım korgon jana gözüň açılıp ketsin ilayım Kuvanıçka gödöndür tolup kalsa ne bolot Eskisinin opokşoş bolup kalsa ne bolot Yoy nevereňdi janıňa alıp gelsek ne bolot Andijanga janağı bagışamal jerine barıp gelsek ne bolot Bolboso tiberi jakaň ötkönдөр Öň özbek tuğan kırgızlar birbirine göçkönдөр Kuda bolsok ne bolot Jakşılykta jarışıp uda bolsok ne bolot Haytoruşunun barın bağlagan dostuktan okmuş kalagan al özgöçö bolgon me bolut Haytor namanganga vardım dağanda da ovun saldım da
Oy çus bıçağın ırdasam bıçak belek aldım da Hanım Ferganaga barganda Ukkandagın armandan ukpagandan armanda Osol jerde güylönüp komuzun güylöp saldım da Bir komuz belek aldelim anıp janagı Vice premier ministrini belek kılıp saldım da Belek bergen ankeni sүйüңөр arsın güçöйт деп Belek bergen ankenin armanın jamap бүтөйт деп Ошондуктан атайлап комустун алдым белек деп Жакшылыкка керек деп Ким билет колунан алса күйлөнүп тургандыр менин элестеп Андаңа жанаң ажоосунун жардамчы вазирине кеп айттым Билесиз менен айттым O kılayotken işizge kalbingiz bugün tok gedin Kıngılayotup komuzna Oy vazirini yordamçısı size man gökşa bakşı okun bop gedin Uşintivay tıvırdasam al ordunan turup jırgada Har bir aytkan gebimdi kulağın salıp tıngdada Aytkanıman o men dep ırdawatsam gözüm çok omustun alıp tırmadı Haytor unutulgus belek dep kuvanıp gödün jırgada Elime balkim jakkandır bul akındın anda kılgаны Handaňaň uşunday aytybyr menen toktobodun ilebim Handaň ırdap jatyp çinele Jazdyň günü gelem dep iç-içimden tiledim Handa tamojnilar açılıp tuğandar bir-birine şaşılıp Oşol gündü görölü Handyjam menen gerekpi tetigi termiske barıp tөгölü Hova me biz törölgön biz bargan jer bul jerden tikteseng takır görünböйт Ortada zımdar bolsa da birok jürökten tuğan bölünböйт Oň azırkın aytkan gebiňde aldygaň hiç kim jylalbayt Tamojny kaysıl jerge kursa da min kıyın bolgon adamda jürökö tamojnyny kılalbayt Oy usul turgan Sulayman toň 3000 yıldan aşkan deyt Akındar aytıvırdasa tügönbögön dastan deyt Owaň 3000 yıl aşkan bolgondur Kırgız menen Özbektin dostuguna avalkim 3000 yıl aşuu tolgondur Handa kılımdan kılım gelatkan dostuktu takır bölböylü Jamandıka gömböylü Handa kolumaň alıp akbarak görgözü alıp vırdadım Kalın eldin göngülüm bölgözü alıp vırdadım Oy turgan osol akbarak aldı menen artı var Oştuğu danırdayın kulak salgın jalpıňar Meyliň orus tatarby dungan bolgon kalkıňar Oy iki varak kösü birbirinen bölünböйт Eki betin albette birbirinen bölünböйт Bölö turgan adam jok bul jaşoda görünböйт Aytkan gepke makul dep bir gana jaman adam gün albayt Min kıyın adam bolsa da Kırgız menen Özbekler eki betü baraktay birbirinen böl albayt Handa daloşonun sыңары birine biriň dos bolup kaygımın azap jok bolup tamojnilar açılıp bir jerden oynup külölü daluşunday toptolup eskiden toktogulatam gelgen jer tөгülü vırdap bergen jer eň eskiden tökmö gelgen jer akındar görgön mergen jer o sentip alıp vırdadım oy toktogulday atabız özbekçe ırdap berçi dep ataylap özbekçe ırdap jırgadım haytor tilim bilgen adam bol dilin koşo bilet deyt aytkan gebiň tüşünsöň andaň adamlar gepke giret deyt handaňa oy dostuktuň aytybyr menen dostuk tebirdiň atayla hayvandar bir ıntymak çogu jürgöndöň andaň hayvançada jaşaýly kördüňörmüň adamlar aldyga başçuk adamlar Ortada dayım top bolup hiç kaçanda bolbosun bizde bölüp jarçu jamanda. Böyle Kemal. Hurmatly görüşçüler, biz atayın mına uşul jıl ajırap, jıl жаңырып жаткан жаңы жылдын башаты болуp жаткан түндө сиздерге ушул өткөн жылда калып бараткан улуу достуктун бир үлгүсүн
дагы бир жолу кулагыңыздарга салып коелу деген ниет тилегибиз болду. Эми Абдыкайым bir сөздү жыйынтыктап бүгүнкү Норуздун улуу түнүндө жыл ажырап, жыл жаңырап, жыл ажырат болуп жаткан мезгилде элге журтка ачуу жүрөгүңүздөрдөн чыккан ак тилегиңиздерди бир кыскадан кайрылсаңыздар, анан мен сөздү жыйынтыктайын. Kagıldım kalkım barыңары, жашы менен карыңар. Силерген эрик бейырдап беришти, бүгүн эки бирдей жарчыңар. Элген ырдап турган соң менин даң ополтодой бактым бар. Сурулуп ырдап берем деп бүгүн Султан агамдын жанында. Gömököy tildi sayratıp görüp geldim kamılga. Uşunday жаңы жылдын туğandar silerdey altın tuğandı men almaşpay telem altınga. Jaratkan öy bersin argaçan jakşılığındoy kalkıma. Kıskasın emin aytkanda Sultan agam rahmat aytayın sözdün ırgактап. Kanday ırdap koydum dep kalın aldında bugün karap turmun kılçaktap. En başkısı tilegim jaşodon esen bodalı. Ulana versin uşunday ulu günde karanger bizde yakındardın jomoga. Alp günde gelip silerge bugün ırdabay koysak bolava. Antkenin adam degen uşunday bası gelen jogara. Kıskası tartıla versin deptilem tanımal elden argaçan talantlardın kıyaga. Bolu versin Kırgızdan opolduğun elden jırgala. Kızıtı vırdap tilmenen silerge dayım uşaydım. Kızıtı dayım argaçan Kırgızga kızmat kıladı. And ediniz. Bir kıska gayrısam. Hıyman menin bulgödün toktu kağızmat kılalı. Uluttardın ortosu dostu kağızmat kılalı. Birigi veldi top toğun toy üçün kızmat kılalı. Jakşı tilek güçtögün oy üçün kızmat kılalı. Hala tolu bulmeken jer üçün kızmat kılalı. Adam pende jaşodun el üçün kızmat kılalı. Hulunu dayım urmattap çaldarga kızmat kılalı. Bolboso gelecek bun ertenki baldarga kızmat kılalı. Komşun ölkö janında dostorgo kızmat kılalı. Gödündö güyüt armanı joktorgo kızmat kılalı. Jetim menen jesirdin sılap dayım başınan merimdi olup jaşınan oşol kıyınga kızmat kılalı. El top tolgon kaşında jıyınga kızmat kılalı. Birim biri sıylagan jakşılık kütüp kıyladan adamga kızmat kılalı. Jakşılık günde taştalgan kadamga kızmat kılalı. Çet өлködö jür algan sagınıp ömül sür algan oşolu kurdaşka kızmat kılalı. Ananda 9 ay seni götürüp orusa koşo jötölüp apaga kızmat kılalı. Tarbiya verip taptagan jaman bir sözdön saktagan ataga kızmat kılalı. Karındaş menen ejeң bar güyögö çıkıp getse da bülögö başka jetse da tuğanga kızmat kılalı. Kindik kanın bap estep buğanga kızmat kılalı. Ay torun ala tolu bul meken karanga jeriңe kızmat kılalı. Kuvattap seni turalgan küylögöndö komustu efirden göngül buralgan eliңe kızmat kılalı.
ой жайнап турган асманда, ой өйдөдөн тиктеп жатканда, күн ай менен жанында жылдызга кызмат кылалы, ой келечекте аткан ул кызга кызмат кылалы, эмне кылсак кылалы да ошол кыргызга кызмат кылалы. Бәлді кем болбогула үнүңөр кардыкпасын. Мына силердин дагы ушул Сулаймандоодогу супкат аттуу көрсөтүүбүзгө келип катышып, жалпы эли журтубузду бүгүнкү жыл ажырап, жыл жаңырып жаткан күнүндө куттуктап, ошолорго ак тилден чыккан жакшы сөздөрүңүздөрдү айтканыңыздарга экөөңүздөргө тең рахмат. Алла таалам сөздөн жаңылтпасын, тилден жаңылтпасын, дилден жаңылтпасын деп тилейли. Эли журтубузда ынтымакчылык, береке, токчулук, бейпилчилик болсун деп тилейли. Жаңырып жаткан жылыбыз күн менен түн теңелип, жарыкчылыкка көбүрөөк ооп бараткан күндөрүбүздүн бардыгы жакшылык, ынтымакчылык менен өтсүн деп тилейли. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Тагдыр таразага түшүп жаткан мезгилдер, тагдыр таразаланып жаткан мезгилдер көп болуп жатат. Жакынын аттап өтүп кеткен мезгилдер көп болуп жатат. Жакшыны сыйлабаган мезгилдер көп болуп жатат. Бири-биринин кадырына жетпеген мезгилдер арбын болуп жатат. Мунун бардыгы эли журтубуздун бүгүнкү күндө жүрөгүн ооруп жаткан, жүрөгүнө бир ийнедей кадалып жаткан, айтууга аргасыз кылган бул көкүрөктөгү муң. Биз муну айтпай койсок, анда сөздүн кадыры кетип, сөз сынып калышы мүмкүн. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүнкү мына ушул куттуу Сулайман тообуздун капталындагы үңкүр музейдин ичинде элибизге таанымал төкмө акындарыбыз Абдыкайым Ашымбаев менен Идрис Айтыбаев мырзалар болду. Кудай буйрса, мындан ардагы кезек-кезеги менен бул студияда отуруп сиздерге акылдуу сөздөрдү айткандан көрө, маал-маалы менен актаңдай акындарыбызды, Ала тоонун ар кайсы тарабынан келген өнөр инсандарын мына ушул жерге алып чыгып, ушул жерде эл журтубузга айтчу сөзүбүздү айтып туралы деген ниет тилегибиз бар. Албетте, буга биз бүгүнкү күндө ушул шарт түзүп берген, мүмкүнчүлүк түзүп берген Сулайман тоо музей комплексинин жалпы жетекчилигине биз ыраазычылык айтышыбыз керек. Келечекте дагы алар менен чогуу биз жакшылыктарда чогуу болуп, эл журтубузга ыйман, адеп, маданияттуулук маселесинде дагы далай сөздөрдү айтабыз деген ниет тилегибиз бар. Эл достугу эгиздейт. Мына жогоруда эл достугу жөнүндө жакшы сөздөр айтылды. Жалгыз эле өзбек туугандар эмес, бир тарабыбызда турган тажик туугандар, бир ыптабызда турган казак туугандар, андан арылап бир ыптабызда турган мына 1,5 миллиард элин муңдурбай багып жаткан Кытайдын бир колтугунда турган биздин бул герметолук кызыл суулук кыргыз туугандарыбыздын арасында дагы ушу чек араларыбыз ушу жакшылыкка ачылып, ынтымакка ачылып, элдерибиздин достугу, биримдиги, ынтымакчылыгы бекем болсун деген тилекти мен кошумчалай кетейин. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Анда биз бул музей аралап басалы, кана жүрүңүздөр.